Turi aha TV West natwara mu gishogo kushemerwa aha kicweka cya kabiri cya Reeba Ahindugire. Esabiti eyahwire twatugira umwanya w'urukweto wa Kaikurungu omuri Katovu Malongo mu district ya Lwengo kandi twatayire Reverend Canon Nathan Magezi Nkirirwa omuntu akatugambira iby'amagaraje embozo nunje munonga kuruga ahakaye y'abakafiri ya abazire batarakumanya byarahanga abazire nishomero bataragireyo konka we akarugayo akabomwahore kandi tiyakomaho yaba no mushomesa Reverend Canon ntwaho ahumurire sabadikoni embozi ye ninunje munonga so ahitwa akomire esabite yahwire Elizoba nho twatandikira bet Komujuni nakwakira. Abana banje ba P6 tinja ntina ibarazi tinta ho P7 obwe shoko ba oine okwitirizwa ministry hati umukamchikora mwene byanje hangano yabe nabinkora kasi bwe tikira shobira abantu hati njenda nzo musomere namariremo ecyamusanzu ya Malongo senti kizito hati nsanga yabasomesa ngamba nabo baje ntinje umusomesa hati basemererwa nti hati kanye nabana banje abecyamukaga kana nyenda mbato mu cyamusanzu ninjiranda aho gira tubato mu cyamusanzu nuje kubareta kubahora bare kubahe n'urukarurete turatakwita hatkundi gayo kunkigambira nguti kikubasika ngunkiruwo buniya no mbaje ntimo mureke abana basoma ndonda basomesa bwa Pierre hewe obwe nisanzo na munana amanya bari ko mu cyamusanzu ubwire bwa Pierre butakayisiri mbatwara baba registering barebana na bari babaha index number zabo nisanzo meso kuna kubukika mukuza kubuzwa mbatwara bakora kuri first P7 nisanzo na munana first P7 so kuwa herize atobo nisanzo na munana abo kuba ninyebembera amasomero ge kanisa omwahuri owabira ryo murisa oburisa bwitu akari okwe katozo atwano za kwikariya ntondo kurwagataho anje tibitu no mayate torine ngozo gukora bigezo byo kusoma obunyadini ubwahuri tubwabana buburi tuktorine mwene hati chorako chija kitahariwo chachirota okusoma obwahuri kiracha kubanka koro mwene cyo kunoja hati njanti nibaska ngone baska ebigezo shi mune byorujungu tehar mudini nga norujungu ashubwe dino kota kujimanya omutezi wewe nayo kani abo kuba no mwisomero kandi ngisomese okay so ekigezo n'icyo rujungu hati ekigezo n'icyo rujungu kirga mukono twetura kako masaka twabiri abantu ngo bankankaga nibenda mu bantu 15 tusitamire ekigezo sanzo na munana basi makekari 50 izanye nkaga ni 5 urujungu rutera nartera urujungu rwenkani ntekwa ko rutera bokuba no mwisomero ndwe nabeni isomero namwene champwerire kwita ko ruzungoro no grama inabeni isomero na hatu grammar kai akatabo kitu junior English composition and grammar by J Bright na hatu okakasoma nkina students companion yes na hatu bono na yoji no jimani arona katabona ba komoni na koka ro kareba kanda arona kanda katabona baketa English for foreigners mazum hakar hona English for foreigners kariya wano kene different takuro abon bombweni bakatebekana sebintu byabo kugira ngo rujungu rugumire no kura English for foreigners
bakaba rutandika mpora ya family ya things mbwenu akatabo karungi munonga obo kunabire nkwata English for foreigners najitaho common mistakes in English najitaho junior composition and grammar by J Bright najiteka hoji students companion nonta masa o form for abantu bakura okay ati of course urungo ronkanye no kurika abo kuba ni amukaganita haba hochi twaba turiyaho ubuti nsanzu na munana manya kusoma no kwa nsanzu na mwenda urutaro burutahamu obomba njire Kampala akari umwana wanje nkasoma nawe ari umupolisi nsambya hato no amanya onobunkora ntyo aenda nkani njo iningo polisi we hata nyeta hati njire emtegweje kanze nsambya kuba ndanyikirize nabo umupolisi kandi kuba rayange nyize ndebeti hati urutaro kutoba turiyaho ngumbarira yasya takira umwanda gwo kwiza Kampala ombarakisi muri demu isukanye wende Komujuni hati mbweno uriyangira tati echo konko bwiro wa makuru gakagagenda gata masumu kumanya kumwayo muzakura mpora ngo rutaro ngumbarira yasya akaro radio Uganda yes radio Uganda niye yabire nanga abantu bine bwa radio bwabo radio kabaho bazine mbwino umwana w'umusigaza ngera tatiro umanya ito bajya ngo Mubarak turugemu hati nahanda ho kumanya njyantu mbwina handa ho kumanya kanta kwamanya ajya tatusha rogwenja bakubitwe Mubarak bajya gutugema konka nko mwana w'ubwenge kambe nukwe nagira kubabire abantu baganira baganira munyabyara Karsingo mubende urwagati ya mubende na mityana bakandi baheto mu Kiganda no mu Kiganda of course bakaba bagamba umuntu mpura no bamugamba no munyabyare witu na mawento akashwerwoko hato mutwe kugira njyantu nagenda atuwaze tunaza mbere ubwo kwakata kabiri ekizibu akariyo za road broker hati nakugambire ejo identity card ngabwa njine niyo barayo musoro naikira road broker rwagati ya Mtyana na Kampala batwishamu ngiyayo oriya kuyasomere Rwanda Burundi na boga zaidi atagaruka hari abandi bagira baba checkinga babatasiya musigara hati ngambo ruvumbu banyangu this is not London not London nibenda ngo gambe orushwayiri bakaba takumanya ruvungu hati mwenu ngo rukwenda bamini hati ngo rukwenda kukira hariyo mbwenu nkamukuru wabo areba ho Church of Uganda mwena abagambira mumuwache bareba ngo ntamurese imbwenu roza akati Church of Uganda oba yakamanyire nchirandi nanyitaho motoka nza Mityana nza mu Kiganda umunyabuzare cyakahire kuna kiri mu Kiganda kuna aburize bagabwana bamumanye tambuze bigeneza now the whole of 79 kuno tindiyo mubende isomero ryanje tindo nganda just mu ruhumura bahumurika tabakundeba bayida utaruho kindi ubu mansanzwe namusanzwe kana aswira mucyara wanje ubwo wande maza kumutumba so no mucyara kata kumahiwa birori hatariho means za communication zone abantu tubarukutambura kurwo mucanga kuzo mukindi hato bukuwa kishiro ko mbende wakora atkumpuka mbende kumpuka owa nyokwe kama wenda ubwana bugabo hari isomero nibusomana bwize
ati ntandika kubuza ebibuzo ntandika kukwesongoza bugenda bugambira kuri abana kuri ali omuntu ninko omusomesa bati bantuma bakabatine basomesa bantuma ogwo bakana bamumanya ina benintura nze bampisoma utandika oshomesa hato omwo mu rutaro omwo yoko ino nyumba yonsomesa abo mukati bamayori tubakumanya hindi konkiori omukyara tukatohereze kuzara n'omwana witu okubanza first born n'omwishiki takumanya hindi tata na mawe tubakumanya hindi okuru banje tubakumanya hindi bona tubakumanya hindi isomero ndinyetenga konkatero kunde hato mukyara okagaba omutungirota omukyara kuna atandikire kusomesa najya ntinshwere oko mazire obwire burukwingana mwene kumwaka mu 76 ubu nubona atandika okutandika kusoma mwene 77 in fact okawayombekireho akaju ni nkanye n'oto twita akaju kanje k'omutsigazi kakasenge kamwe twatugishakaza ebirero bikumota twatubyeta nk'amategura obizingo obaga n'emingo dene ebirero genda nobitamu karumu kanje kamwe n'ekisenge oyetongo otira akatanda kawe k'emiti oteme ekito kitari ky'obutibuti kandi beta zakomerera abaganda njalo babero beta komerera otaho obuti burungi obakate ekikondo kati bakine obutaji ekyorarabyo ekyaha na atotamu akataka komuramu naka kakwata hariya kwata hata harwa gatobaga n'emingo kabagaje oraro murukanya kasi utaho binyansi byawe nambwero ukunda je kufera nagure ekideya bikabiri ebideya iwabuza nibija kugambira bona nabamanya batugure ebideya bihangu biringwa biti ebideya otemo bunyansi obitamu obunyansi ebi byacyoya bitemo byanka utamu otunga ukoroturo kaso buto kwenda kuswera noenda kuswera okumanya obo bayo oyetebeka nsa no gambo buki na nabo mukaba kureba mankine siriyo nkigendo ariyo kiriyo nkigendo omukazi shi okaba murebirenga omukazi nkaba murebiromo ati ise akana arganya bihoko akajara ati nabo bafuruka baguroku konke kanisa obuyaga bweriyemwe na warukuruka kuriya akasomera kuno hati necyabire cyo mugisha obunsomo buronde bwo kutebwaho nkasoma nawe na warukushoma buronde obwasoma mureba okana omukira mukamwe kani mutirira kimukanye nemyaka 20 konko mutuma kunja kuto mukazi ogo omushaka ekiriyo mwana mutaka karo muto namwe no akayasoma yaserwa gatano of course P5 arukumarira ati njanta mukazi okwaraje kweyonjana bamutwara omuraiba rumurungi akana shacho mu ndebe kandi atimanya nkamweta nizina pineapple pineapple bwacho mbintu byona akayi nerangi nungi ari nketse nanasi mwe kurgebu obone na hatu watere simu kabuzo tu pineapple nuba mukwetera enseji yona ina agenzire hona nuba manyaka pineapple kanja not short not tall not big not small but of that medium size naje tkanswero mukazi ogunye think 5
wamugambira ota namugenzi ngenda kushwera hachi hakaba hariho ki ubwo mugambira ukarinda mwaraga nko mukanisa wamushendekereza kandi tokumanya kari kutwabizitwaza wabiropikinga interest omumuntu okwata akatimu n'ekaramu otyo ninkukunda naba ntakutwire tinkabasa namwe nariho statement nyine yakozire nate nakigisuka nkamanya nti nyowe naba ntakuswire ndahariyo bwa buraza kandi tindi mukaturiki katana mawe tuvanya dini nomanya faza tokabafaza shona nyuko batagisirwe norebe kisube ekyo konko kakakoza ninjira yareba yaja twana sho mwana wabandi abo mbura atargeho aterekanye kireze okay ukahandika nkama barahanga hi kandi nohandika nayanga kujigaruka otyo uhurota kuba babura kugaruka ugaruka handika konka shoko utahurira waruha cyo kunda shi nshikona cyo garuka handika konka biki nabo kwa no bareba yes uko mureba mbona umuntu nabo umanyota natagaruka mu konka income visiting no wabo orebera ishori afite zo wabo hato kizo wabo oreba bakukora abo kuba ninyizuka arubunaza yo nasanga batakira encheka atyo akana amanya kubaba kacheka karungi bataka kasheke ko kunywisa ebi byonga sitibikoreka ngo already wabiro omukwe ataho nasaba tata mwenu kaburi w'umuhango kugira ngo omoja handikiro mushebara omushatagaruka kuna bendi yaho na yechesa okwechesa banuruswahili naenda kureba nayanzi uri serious muba obwentekateka yaho tikatiri ngo wamugamba wakitiriza mangu no marayi so omosho kota kwa mani no manyota yehunamise ayanjise konka nangu kasi ntitwara umwa notayo obisho yongereraho bisiyani nge buwagambira kandi tokutamutundi notamutundi barashoje designing akabara ninjika otero muri otyo tero muri ogere birangi sigomu bahasa nayo gitona akaro bahasa bwizire butonire nango hata buriyo munonga konga nayo tera hutu muri yes ohandika hebugambo kamwarire mirembe so omukazi final argahayikiriza omukazi argahayikiriza ayikiriza ati kunagira kumangu yikiriza ati natamu sente watamu sente shiringi zinganye bane 12 sani nke 12 inga sente 2 wire 10 zikaza hanjire ati 12 wese 12 abo kwa ninyishika ente zinamuzugire nkagura hwente enyana shiringi 12 12 ukunda kazi 12 niye unabinza kumujuga nkagura yenyena so waje ngwena atamu obusente bunta kizukaje yabwita nabutomba hasi hati nareta agaruka so chances Kazirungu nabasa kukoleza ebaraha yawe atagaruka mwenu kuyabera bana natakwenda atahandika acheza kuhandika za sente za wazitamu azikugarura hati mwenu yokiha yoti usanga muza sente omangu bakwanje ogwe no mwenda 311 yabaje kuyakwanga so this time ebaraha ijetar musende wa manyo tchikwasire chakwata so mubarho umwaka kuzira tencha tinikiriza ningo okuyikiriza sente uzo tomati okay watanka kwetebekana sebyo kuza byo kuzowa mwazayo nazishe yamu bayangambire ibintu byakwenda
bakushabe ente emwe ibiri nene ente enye n'ibiri enyena nene n'embuzi ya munyanya otyo ibintu ebyo wabironda kasitindi omusomesa automatically omusomesa ka ngona natekwa kapasita kaji yagine bweno ogira ngu nanokuba omushomesa kikakontributinga kwikirizibwa abo kuba kari okuvuganya tukaba tumurwa abantu bingi mazima yasiima omushomesa master of course master kumwahereze mwa wedding ati manya yampa omukazi wanje namugambira nti tinyine bintu tinyine kuvuga nankaneza ebyembaga tata mwine mawo mwine kunke tubabiru yangambira ati mbese konka yuzuka ninyebembere isomero ryekanisa tubakukwikiriza kuswera orabira omudirisa ati nyowe tinagambira mwahure wanje mwahure tuyaza tirita omwikinyonku gita mwitahiro wanyu izuka hariyo nekyo kyokukora ebigezo byo bwahure soko ine kugenda ogisirwe tinaronda akagari kanje tinamutaho tinaronda bestman tiyaronda akagari nawe tiyamutaho tiyataho omunyanya na metro twatwine obugari bwitu katozo omukanisa hatshi okamukora shopping kandi shopping yaki ebitete kasi omubara yaza kwikiriza watamuha sente ezo nawe nagura ekirabo nagaruka kugira nambwenu akagura ekitambara ebitambara ebibakutunga ebibabiri batungisa engaro yatungamu yakinyoherereza nishobora batine meza omuntu kandi meza bo nkangine konka n'orundo kuragire so kuwarebera ekitambara wamanya ngu ati nanyo obwe naronda sente zokugura ekiteteyi mwagenda hamwe shi ninga wapimsamisho kaina abantu be obuyabe ninkoragana nabo nohoriya horiya nagenda nawe nibagura obwire bukabwabire kaburu burungi munonga ukamugura ebiteteyi bingahe bitu bingahe sente nkanzine mwana esiteteyi kimwe ningira ekitenje kabiri ebitenje obukwefubuka ekiteteyi obugaito ngira butu bwa cacacaca ambrera akambrera kakatakuburako ambrera ekeine kubo ekitambara ky'omumutwe nambwe n'obwo turikugaitwa akaroba kandi bakaita veil mbwenu veil zinkaza veil bakaba bakatunga bakasiba bati karengerera okwenyuma karikwera ako niko katimba akakajwi nawe akakina omutwe so ebintu ebyabirebire must have ako kaveil ako nekitete kirikwera kikakine kuba kiringo then ayamba ajwara akatambara then aine n'omutaka bishukwabe haba hatariho omushana ninga njura omushana nanesha hata n'orukwanzi ebyo kwanzi ebyo byona okabigura omushinja okoine kupakasa kureba ngu atunge sente z'orukwanzi eshaha ekitambara ky'omutwe omutaka ekiteteyi n'enkaito ebyo byona nowamara obwe noba waba omushinja nyine byona wabikora babagire kumwahereze mwakoraho akajenyi kake omuka bayakira omugore mbija na best man wanje na metroni nabo omuka twayirira akana nkakaitu na munyanya wa mugabire imbaga yawe etyo obwo bakaba bangambire no kuza interview eyo bwahuri
Okay. So kumwaherize. Mbena ati kutwaherize. Kunza interview ibi byamara kuwa. Ababenu bakosa interview bakabari y'abaganda. Bajya ngo bakira muto. Bakwanga. Ngo ari muto nkanyire kasutu kumpereze ku nani ka braka. Kwa woherize kugitirwamu. Utigo majita. Ndiyo majita bajya ngo ahango nakane. Ngo agende bambuza ngo kasoma burizi ntinga. Ngo agende asoma burizi. Bakugarenya. Mwana mwago kuza kusoma kandi nurwo rutarorwe. Ati sanzu na mwenda yaho. Mubende wisha warga yota. Ati sanzu na mwenda neho. Rutaro rwa cendera. Amwe tatatinda muzikire. Wakafomo rutaro. Bandi. Namanya. Hati mwana rutaro kurwagenze ndicendera hatandike birore. Hata bakunu. Bateka. Hati bo bateka mwishi. Ndakafa. Akabata. Hati hagaharga kunu. Munyanya wa mawentu. Yaza kutaya ira munyanya. Yaza kutaya ira munyanya. Yaza kureba munyanya okwe. Yaba bakibaho. Yakse yakushanga. Yakwama kurumabisho kuyashika. Somero lyawe rwabe no ibembera rukafa. Mazi. Abantu nakwenda. Umukazi wawe takumanya hori. Yes, obo waje ngo mukazi akayazira ka kwishiki mwana wo kubanza mwana wo kwanda. Okay. So kogaro andeta mbwenu nko mutamu yakashatu mbwenu nko mukwa munana nuko nkanu ko warwo kuzumu ncyara mwako kunsemerwa karabura onka izuka omukazi atino kwari tomusigire bintu achibo mukaka jike ariyo mukazuke kariya enzura ne mutera kunka gumusirize takumanya kiruho areba nawe kai kamunye kiru ndakana jangu n'umuzimu nkongota akijikanje kemba debe debe bakaba zigira yigura yashangani nagamba yashangari nyuma ukasese bwabo bujye masi ababiri bamanyenzi ensi yona abana bamabisomera babere bakiruho ensi bahurra abo kubankanko zireje nkanko zireje abana banje abansanze na munana bagabo bahitire abuna atwire Malongo kubuzi rwayo basembererwa tiba kundeba kunashiraho ngisomero ndi watandikira na tamu yakasatu na gisomesa so hati kinani omwahururiya agaruka kweta atumanya hariye bigezo ebyo buruzi ninga byo bwahuri kundiro bwahuri bariga mukono tuzaburebezo tubikora nizambishiti banyeta interview bari yamunashangira interview bagaruka bakuvuga ahabwizina Nkirirwa hadi muno of course bari abaganda ni ndahura ni iki hadi nki hati yija ngutkakana Nkirirwa siyegwe ndi obuburizi bamaze ntate na bumaradi ate mu rutaro na bumaradi gendo sumoburizi bakohereza ya burzo mu rudogun hati nija ntabukire nija ntabukire hati ndebi nabireka hati kanze kuronda byo police kandi binabireka
hati ukota kwenda kuzaburuzi bwenda nahiko bwabure mirundi ebiri abantu baramba kohereza buruzi ko bahure mafuta buruzi kumtuka mbigambira umucyara tubanja ngunze kusoma ungabanya ngunze kusoma buruzi itende ungati nguze nirukanga nazo umwahure wanje tubanja ngunze kusoma buruzi ungati nguze yansekera yaje atoja genda kali umuganda ati nze nasoma ebaluwa esooka ku Busumba n'ensome y'okubiri ku Twale n'ensome y'okusatu kati siri mwawule ate osoma mwaka negugwa n'okola yesatu atoja genda onkiyo kano ihuro muri Lwengo recording yokoba kandi bukunda kantorebe jongoma yanje kane kindi ukanusa umukubanza nkani ntekateka ngo mwawule takuzara nyokona bakomire ngoro okano jangu barijiro mu bafire byaro byabo no bireba namwe narugo mwawule yija bakuza kutwirizaho na rugokwe yija hari piki yemidumwe ebiri otyo ha kuya tkaensi yona tumutegerize tutero mu ngaro tusimbire mitumba kuyagire hariya na yahure migati nagira na yashaba kaniguruka ndiyo rubare okana orebiguruye nyine akaranka mari mwe nato kuyabanya kusoma bwawe usangu n'ikintu mwene je kuna mwene hati oyoroba nyoroba uko mucyara mucyara njya tatu no manya rokuze kusoma biranga nte yakweti Oriana wakagamba oyogala kusoma je batenga mboyagala kusoma bya dini oyiserezo bombore hati ngenda nza amaje tabwere Divine College eri mpiji Ntara Maria okano shashura ninge keriye hati kanisa ni yawe ni sasa so oshomo burisi hati ngenda imyaka ibiri konga manyeti kusesia kashi twina ka faraskito obwe naguzira mfarasi go mwenda gurumuno baya obaye wano obumanya obaya no obumanya obwo musozi ngabo yankore owitu kuno yabuka butariyo kuno kasha kuno ariyo musozi wano ogwiye so katambura wazankore nikanti yo witu wijana no baya wamanya ngo kitanda cyatere nagura yone kitanda cyembaho cyebikindo mbwena nkaiba kuta plywood kandi mu bikindo kandi ndiyo ni nkurakurana mazuma na ataho umfarazo gwanjye baya nyine suka zanjye ibiri za pinki otyo na burangiti yanjye yakahafuru manyobwe nakura wabarebo mchinje konka arebo murozi hato kusoma kwa konko mfarazo nibenda gumwe nibenda suka zimwe nibenda burangiti emwe kandi nyine hano kandi nibyo yino mukandi byo nyine kandi mukahari yo mukazi hato no kwechanga kuona ntagenda oko yishakaho kurara ati ntirebana kanshi tuwe namutsiga hato go yanje mwene hato yino kugenda yakurara hi mbwene kanta kumanya hato no shakunarigireho nawe yayiya yaagaruka yagura yekifarasi kitu cyenanga biriya yakigaramwe byacoye ati yayiya ati nagenda azabure konka hurro mukazi wa mazire omwaka gona Lwenka atakarebiriba omumonyo ebyo kuriya kaskiping omonyo abo kuba no kuhinga waza kubona icyo kuriya hati yaagaruka mugango munyu obwe akino umwana omwe obo akino umwana omwe kinana tokura kinana nakora ebigezo kinana gumwe nagenda konkana mutsigaye nenda amwe n'umujo w'Italia owabakira ubu n'umujo wa kabiri kinana naguma so washoma emyaka ebiro nasoma kinana naguma na kinana n'ebiri kuija waza he bantuma kuba nazo mukanisa ati bantuma
nyebembere kanisa n'isomero nibageta nampongerwa erihina lya ntonde wanoza kwika lya ntonde akatahuna kumurahike mwako waba niyo wako wahamara imyaka ingahe kunaba nasi emyezi 8 banyaye bantu mukijeya kiri okwenyuma y'ensozi ezi nangu of course justice ogu no wabo kandi omuburuzi mbwenu wabazire tunakorayo 8 3 8 5 bigezo byishe ubwo yagabwa yagenzire atuba umwahuru ndizo nawe yanganda Rukwendo mwahuru umwahuru obwe tugabwa twatungiraho obunanga obulisa bwarigire kuriya bwizirahi twatungira omwahuru kinana gumobo tukatunga obulisa ato omwahuru wa atorijeso ngenda mbikora 8 mbika hatumanya nakuzire in experience konka mani make nambwe nuko ayibantumire akari umukazi wo murugore nkagenda nzwira kasati netayi ati yajya ati rokora muze ekoti oramuze suti two kuzo umukakoti no basa kugira hamaga kazi wo murugore bakana bamweta aida nyamaguru atakafa nagenda nagambira umwahuru ogu wabira lyaho akamasako kwa kali umutunji wa suti ya mugambira sente bagenda bampima kuwatire mwe tuwajero kuwasha nashobuna aje kunaba nabikora 8 5 nabikora turubuza kusoma 8 mukaga mutubatwaro wagomza muri omburuzi nagomza omburuzi 8 musanzu 8 mukaga hije bindi mukono nabikora okota kurura wayenda giving up mbwenu kunagire mu masomero ati kandi gari yage kanisa ataba bankundisa atabahure bagumana bagenda nanye atiza kuzahantu headmaster nagenda atiza kuzahantu mbwenu ati nazo mukintu so mbwenu wa konka yukanzo mukintu tata tabatizibwe mawe tabatizibwe esara yitu kasa tutokora ninyiza mpora nambwenu manya tata wenka we yafira takazunde konka mawakazo ni tata ko yagira kufana we yayita bambatisa yayita abasomesa bambatisa atuma ukandi we yandebira ndiyo mwaburi tata tarandebira so waza mukono naza namugongo mu bigezo bakaba bireta burebereza mu bikora atko nabikozire nahika bisopo mbwena hatu bisopo yaragiye no izuka tari umunyankore wena n'abaganda bonga nambwe ninjira nkabo mwahuri wa kabiri omu West Buganda obo bwa West Buganda kabo mwahuri wa kabiri umunyankore konkana bukwano tika gambo Uganda obo rya hano gambo hano sikija shita kugira ngo okatura mu community y'abaganda kandi wagumiza muno gambo runyankore ati tinkumanya nkani ndoro rwita kandi mpurani proud of it abo kuba nambuye n'abaganda bakabanye to mwana w'umunyankore atko nabine ngamba nabo ngena no hati naheza kangambo runyankore baka nkani ntamuna kariya ko izina ryanje kurigira ngambo runyankore basoberwa atubanye to mwana w'umunyankore mwana w'umunyanje hati ninza gambo runyankore utari kwenda kurira rere oyerwana nyerwana hondi konka mwendi kandi inabo hato munakubwa itere kunabo mwahuri ati kandi bantu mu baganda bantu makunu urubazo rwakunu n'abanyankore ryantonde kasagama so wisha wabaryaro mwahuri hati nazana mugongo seminari musanzo nkinana musanzo mugongo seminari ne y'abakristayo twine yitu
Nyamugongo seminary Nyamugongo seminary naza nashomayo myaka 3 kinana musanzu kinana munana kinana mwenda okwi 12 birabiri na bishatu nabo mudikoni bantu mu mukinda eri nkoko lyantonde district nkana abanyankore bakaragarwa mpara bingi bantu mayoko mudikoni nasavingeyo 9 cyenda yona kunagereze ko yabeneho bampindura umukadi uko babarinda nakoreye 9 na gumwe 9 na 2 bampindura bantu arakashagama atkashagama mbere ngire imirundi 2 bantu arakashagama nakoreye imyaka 5 bantu ara rwomuyaga iri musemba buri kuriya nakoreye umwaka bantu ararakaya umbagana bakaba batandikireyo uburisa busya mbwenu umutawuni hati bishop ya mutware Nkirirwa mini mwa mutwara tazo mu masomero namanyamo by'amasomero atazo hati nasabiye umwaka hati bishop yagabwa na humuroko undizo wizire namusaba tindi ko mutawuni wayango mutawuni kandi tinabiye ningendera tawuni wajana kanso tawuni nyina bana manyoko batandikire zo mu masekenda tawuni nogimanya taruho byukuri nebendo bo ino mukazi nabana bawe kandi mukazi wanje ukota kugenda nabo kashinko kanta bamwine konka kunarigira umukinda bantuma umukinda twamareye imyaka bantu mireka saga yagaba ryihamba yageto nyokanga kumuka ati by the way akakokureba kuno jangu tarasazi taracwire mwatyo mukabe mutine kabiri stine so kwiyagira ati nyewe tinkuzakuzayo yataha injaguma nije koro nati onkenza kare kantana ntayo wakazukito twakire kuri fe twakombesera aha mbweno itariyeje konkana ko kali yakebirere atkagwire tukasigireho imyaka 4 kagwire urutoke rwitu rwari ndio munzu yekanisa ndia bitoke bekanisa nabagemura abakristiyani barete bikunde bareta kansa abakristiyani akashukebirere kagayita ati yajatuno aba bana abana bitubona bari mu boarding ho mukazara abana bangaye tukazara abana mukaga abojo bana nabiki babiri umukazi yayanga konke kiragiro ntigira ngo inoteko kuboine umukazi ati yanje tumweni iroko nyoni njaguma nimanyo kunakizana konka kanje kugira kinakoromuka yaagaruka izuka kazu komwaure kagwire konka wareba ine point nara ine point konka obwe turiyo mukinda ngabwa ninzire kunatereza amatofari ngabwa naguzire akaruho mutajaro di Uganda Abdul Sereko akimko mukashese yagora program ya jatu mwena bali mu mazu gabandi muranzi yahiguru atu agasiringire ko rarebe siringe joti yawo ataka tasiringire ko rarebe batitiri yawo chakuzomu atebeza story yomu polisi akamarebero bingi polisi myaka 5 kuyakere yafa kuba mutwire n'abamutwaro wabo basanga atina hari umutumbi gwaterwe njura ngwisha kari mukazi yabaje tumugutaho njere gutera abo kuba nicyo yayenzire hatanatanga kwate sente nitwara ari Antonde nsaze aho ibatera kandi ugure 12 saze aho hatangana akizama bato ganje ana na 5 izuke nanga nagiterize ndisize ho bunumi bwanje nkamukaga
wabakuristayo babere bampa bachikoreta omuka ndaho aburisa hatobe nabitunda umutafari nayombeka akazu natekaho amabati ganjana n'atano ati yatahumusha nakinga ati ya stationinga wagomza munemero mu ati niona nuko nizaruka ya ninkai uja wahumura ryari hati 12 hato umunanko umubiza bangaruza kasagama hatko nabindi kasagama kasa wabira sidikoni ba yabindi kasagama uburiso bubabo kusaba dikoni bandonda kubasaba dikoni wabo kubanza so 2014 usaba dikoni ukabutunga 2014 wabukora mpaka 2014 kuna abiri na gumwe nabukora kunkani abukorero mukanisa ejo mbere mazine myaka 14 abiri na gumwe bampo bwa kanoni abiri na gumwe so omubwiro buwabiro twire no okora okabo bikira ibintu biro kushaki oko savinga muringo ki kugira ngo waza kumura ogira hiwahi in fact na bimwe byaretiro mucyara kugira ngo agaruka katu nakidikoni yafu aza kidika n'ubwo bamuzika kanisa yagabwa tine kibanza omukazi we yaguma mu nzu ye kanisa haza bakositaye tubamukwataki haza yagabwa namanyana n'omucyara akamutwarira ibyo kurya kanisa hatecho cyatwiguramisha atwagira wamagwesha yone manzi nehemka hati kuyiziri yaza 98 nateka kasomeraka akakukureba aho kugira ngo ko twiro ryo mushomesa ibintu bishomero birumune bye kanisa abana banje bari mu boarding Ronald Rutahari yari antonde yes esente ni nyingi abantu abecweke kini betenge akasomero kunkakuri yatuba kubasayo kandi bamanyangu ndi omusomesa ate biteka tebyo kuna birundini bari tukantandika akasomero ombimwe yes ibinabe ninteka nti bwanyuma honduza kumura na nkaya abantu egino ugireba ngo ninkuru wawo uri mu bantu ucyumura ukaza inyuma ibyona mbiteka ndawakasomero bigumire kunabe natandika akasomero bajya ngo tine license abirujemo tinyine sente abana nabasoma nasomero mu boarding karange byakora narugana za na district ikiri Masako ba district education officer nanka kubande ibintu munenti ntintantira akasomero konka byarazi reta mazo sfairo yanje yaza kambara kunaji ndio yusikati nyine na shelter yona kama mango mwahure naza koresha pora akasomera ko twakata twahinga reka tuhendere wari kuhereza abantu obuhabuzi abagomera nka program bakureba ebyo biro byombi rero tuhendereje kama simu mnunga kubanza nyenda kutwara umugisho okuba sima TV West abo muri umuhango ogumuriyo n'umukorera in fact ndebera abana bingi abatungira obuhweza abakusoma batino kubari ebirebi kunogira ngo TV West kero ebirebi kuntaro ya nanye umwe bakambiza kumpera mbwena hato ugumurimo mukozire imbasima ninda kusima timu eti eyija ekavuga karuga mbaro ninda kusima umuzo wanje Justus abo kuba Justus akangira ati mbwenu nanye kanze kugezaho ndebo kunda agire konka life yawe ababagikurire mbwenu na wagikuriremo life yawe na wakagira bagimanya bamanya ngo nubwo kuboryumu aho okwe orya nobody nubaza kwinuka somebody nabwo icyo nyenda kubasima nyenda kusima umuntu wogumukora nyenda kusima umuntu wogumukora na management yona
ya TV West mwebali kandi kutira munongi ubundi yo ningambani manya kandi ekindi wabo umunyabuzari wabo umusyawo nanye ndi umusyawo kandi mwene ekindi nengi cyaterera nabwo cyo ninsima munonga kanyenda kusaba abantu baranga bona abakubasize bafayo munonga ninsima naranga no kumusyari yeki obutafa abaganda binefu muyabo musesolya bwatafa atuka kulyengede sesolya noje nanka ebe bikulye emineke nebiti mbwatafa atuka kulyengede mbweno obutafa n'obutafa mutima n'okubekyukurebera kandi by the way nisomerero okulyombeka nkanimfa owitu kugira ngo abantu abo witu nabo bagira ikibatunga bo kubanyonkana na harebaho naharozaho abana banje basomera mu private bagira manya ubwo mwozo aina akishike kamaze korera hikumi akamukuru wako mukuru karika kajiba kahire umwanya wo kwenankeje mbara mwenu mukamasi we izoberi it is a red letter day abazungu nuko bakugira yabarukuru magara ganje nyowe no mucyara nabana banje so borko habuzi abarukureba baryamerumo abari wherever habuzi wawe habuzi bwanje ningira ngo muntu kubara muhumurumo agukora in fact omuntu bakomurumo omurumo gwona okuguru wagutunga ukoreje okukoraje aro bintu nka bibiri ebyamani kusemererwa okasemererwa by'abantu barukora okitunga omurimo nkuwatunga omurimo nkatokoriyo mu TV West abantu bakakusemererwa bakareka kugira enugu ekya kabiri okukoraje nsaba abantu bagende bakoreje nobu wakubora koraje nobu wakubora sweeper koraje kora abo musawo koraje wabo musomesa koraje kunogira ngo ihanga ryita abantu nibakoraje twabeturari onko muntu bamuhumurumo akora yaje abahure bagenzi banje mukoreje abantu nibajya ngo bwahure buri musente of course bakaba tugira ngo abana bakangira wazo mukanisa as poor as a church mouse inguwaza kubomuro nkembe baye kanisa abukotene cyo tine kirumu bakwito kusabiriza kukatinga ndasabire umuntu nagate motoka untatente nagambire ntema kuya tano tacete cyo kuzana nuba kusibira intema kuya tano bakakutawe motoka ati ikitari nkecyo niki konka okoraje na gendo koreje mwana nabagenzi bo bakoreje nihanga bakoreje byona nibyango kandi okusemererwa ibyabatahi bawo utagizire muyitemana gace n'abantu babere bagure motoka nsemererwa namwe nkandi umbantu aba bakashagama n'abantu besende unkaburu babere agure motoka anyeta izo gisabira anyeta nsemererwa ngira ati kuna bindi onde yanje netamu hello mugenzi wanje ho ari ya program aho nyikiriza twe nto twahendeje